Prvo je važno reći da se redukcija vrši ne da neko nema vode, nego je redukcija jedini način da svi u jednom trenutku dobiju i imaju vodu. Redukcija se vrši u 11 sati naveče kako bi se u narednih 12 sati u bazenima i rezervoarima Tunjice 1 i Tunjice 2 dovoljno akumulirala voda, kao što smo to uspjeli sada ovu noć, da danas sva podkozarska sela, Piskavica, Mišin Han, Verići, Prijakovci dobiju vodu. To je važno reći. Tako da, ako je bilo redukcije sinoć u 11, nije bilo zato što je nekome hir, kako to neko voli da predstavi, i da, znate, čak mogu reći, da imam i veću želju možda od ljudi koji su tu da imaju vodu, jer je to osnovno pravo. Ali trebamo reći sljedeću stvar, ili bar jednako želim, ali trebamo reći jednu stvar, da je ovo vremenska nepogoda. Znate, kao kada padne velika količina kiše, pa se pojavi voda, izbije negdje voda i vodostaj Vrbasa naraste, tako kada je suša, dolazi do nedostatka vode. Važno je sljedeće reći, da u mjestima gdje smo imali više decenijske probleme, više nemamo. U Bronzanom Majdanu gdje vode nije bilo u maju, danas ima u julu i u avgustu. Riješili smo problem, uložili smo 2,5 miliona. To je mjesto koje gotovo nikako nije imalo vodu. To su i Donja Kola, to su i Racone, to su i Jagare. Danas radimo i Ponir. Tu smo uložili 35 miliona konvertibilnih maraka. Jedino što nam ostaje da uradimo jeste upravo rezervoari Tunjice 1 i Tunjice 2. Oni koji su prije radili taj vodovod nisu radili najbolji mogući način i on danas nema kapacitete, kada su velike vrućine i velike suše, da konstantno ljudi imaju vodu. Dakle, danas će dobiti vodu sva podkozarska sela, danas će dobiti vodu i Dragočaj i Ramići. Na kraju da vam kažem, i Dragočaj obezbijedili smo da i Dragočaj i Kuljani imaju sve vrijeme vodu i da na tom dijelu ne mora redukcija jer smo njihov sistem prespojili na jedan drugi način. To je isto novo rješenje u koje smo morali da uložimo 20.000 maraka, iako je privremeno, ali da obezbijedimo vodu tu. Danas, u toku dana, dakle, i Dragočaj, i Ramići, i Kuljani, i Prijakovci, i podkozarska sela, i ono što je važno reći, uspjeli smo da otklonimo kvar u Pavlovcu i Šibovima. Dakle, Pavlovac i Šibovi, kada nisu imali vodu, nije bio razlog redukcije, tamo nije bilo redukcije, nije bilo potrebe za redukcijama, desilo se 2 velika kvara na jednom nepristupačnom terenu. Kada smo te kvarove otklonili, danas ljudi imaju redovnu vodu. Dakle, uspjeli smo čak jednu stvar, da danas u toku dana jedino što nismo sigurni da ćemo uspjeti, samo danas nismo sigurni da ćemo uspjeti, a to su visinske zone Dragočaja i visinske zone Ramića, koje jednostavno nema dovoljnog pritiska da dođe vode do njih. Taj dio teritorije manje od 1%. Ićemo cisternama, ići ćemo s našim volonterima i svom drugom podrškom prema tim ljudima. Tako da danas redukcijama koje smo imali, koje su rađene da ljudi dobiju vodu, uspjeli smo, dakle, danas u popodnevnim časovima da gotovo, evo, preko 99% teritorije grada ima vodu danas kada je temperatura preko 37 stepeni. Želim da kažem ljudima da ni galamom, ni vikom, ni protestima, ni to što neko želi politički da ovo uradi, ne možemo postići nikakav efekat. Treba da znate da ovi ljudi ovaj problem imaju 5 godina, 10, 15 i 20. Da ovaj problem nije nastao gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem ili bilo kim ovdje ili bilo čijom željom da neko nema. Imamo želju, radimo maksimalno. Ali one scene da neko nekom juče, kao što smo vidjeli, blokira auto, liježe ispred staje, nije ništa što može donijeti dobro, ni pronaći neko rješenje. I ljudi koji su bili ispred grada juče u Dragočaju, došli su sa namjerom da porazgovaramo sa ljudima. Na kraju kada pogledate novinske članke prije 5 i 10 godina, nažalost i ljudi u kontinuitetu muče muku. Uspjeli smo da novinske članke koje smo imali prije 5-10 godina za Donja Kola, Bronzani Majdan, Slavičku i druge dijelove Banja Luke više nemamo. Plan nam je, i to je jedino rješenje, dakle jedino rješenje, ako pitate šta dalje, jeste
da uložimo 12 miliona i cijeli sistem ka Tunjicama zamijenimo jednim novim sistemom koji može podnijeti ovako velike suše. U narednih 5-7 dana uspjećemo da obezbijedimo i cijeli donji dio Dragočaja i cijele Kuljane da imaju u kontinuitetu vodu, a što se tiče podkozarskih sela i visinskih zona Ramića i visinskih zona Dragočaja, tu možemo da radimo jedan sistem, a to je da u 24 časa svi imaju vodu 12 sati. U roku od 24 sata svi dobijaju vodu 12 sati. Tako može da izdrži i stoka, i poljoprivreda, naravno i ljudi da u roku od tih 12 sati akumuliraju vodu za narednih 12 sati. Sistem 12 sati, dok su ovakve vrućine i elementarne nepogode. Tako da ulažemo maksimalne napore, dajemo sve od sebe. Ovdje nema ni jednog čovjeka koji je loš, ovdje nema ni jednog čovjeka koji nema najbolju namjeru da svi dobiju vodu, ali jednostavno ovo su sada maksimalni kapaciteti sistema koji je pogrešno urađen prije 10, 15 i 20 godina. Moramo raditi novi sistem, uložit ćemo maksimalne napore, danas i našim cisternama tamo gdje trebamo. Dakle, ostaju samo 2 mjesta do kojih nam je izazov doći vodom, to su visinske zone Dragočaja i dio Jaruga. Evo, sa ljudima smo u kontaktu, ljudi to razumiju, jer ljudi već 5, 10, 15 godina u ovakvom periodu prolaze takvu situaciju. I još jednu stvar, dakle, vjerujte da po ovakvim vrućinama 37 stepeni po danu, 30 stepeni u 21 i 22 časa, ogroman je uspjeh i vodovoda i grada. Da vodu danas, na današnji dan, Svetog Petra i Pavla, 99% teritorije ima vodu. Dakle, i podkozarska sela, i Kuljani, i donji dio centralni Dragočaja, i Piskavica, i da riješimo problem u Pavlovcu, i u Ljubačevu, i Donjim Kolima, i Bronzanom Majdanu, i platovu Manjače, koji su uvijek imali nestašicu vode u ovom periodu, danas nemaju. Tako da nastavit ćemo dalje da radimo, 7 dana je ovih izazovnih i još jedna dobra stvar, što smo ovim našim mjerama koje smo uveli, obezbjeđujemo sljedeće, da svaki dan će 2 sata biti veći period dolaska vode, a 2 sata ćemo smanjivati period koji će ljudi čekati vodu. Na taj način će period od 12 i 12 sati povećavati se na 16 sati, pa onda manji broj sati kojima ćemo morati vodu akumulirati. Tako da pozivam ljude na strpljenje, na razumijevanje, sve naše službe, civilna zaštita, vatrogasci, sve naše cisterne, grad Banja Luka, vodovod, svi su maksimalno na raspolaganju. Treba da zajedno, kao sve druge elementarne nepogode, i ovu koja se zove suša, zajedno prevaziđemo. Evo, to mogu reći i ulažemo naše kapacitete i tu smo za sve građane. Odgovorno to tvrdimo. Da sve jedan grad i opština u Republici Srpskoj imaju ovaj problem. Hoću da kažem kako? Pa mi kada smo tražili dodatni broj cisterni da mi to uradimo, to smo tražili od svih gradova u Srbiji. I znate šta je istina? Nijedan grad nam nije mogao da dopremi cisterni jer njima treba u ovim situacijama. Pa i sami Mostar i ostali gradovi. Jer svako mjesto u Republici Srpskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini ima upravo mjesta koja mi imamo. Visinske zone do kojih treba snažna voda da dođe do svakog mjesta.